Menteri Rang Badu kari India Narendra Modi unsa wan banya bentayat kijat lang ha ka roadshow kabanlong ka arp sautrek rempang arja arpulai ha pentorum kra kum benta banya weri hipat ba banjet biang yo ba AL hack ha ka election MLA kabanlong ka arp nyotrek bentau benai. Ya kanil pentip daw ba AL hack ukurtong ke parti nakate ke constituency ubadang penkrep banjob biang ya ka election MLA ha ka sien ka wenriu menta ka kenti. Abakran ke jengelang yalap election hanong mensong ha kejanmit jong ka khat pratrek bentau benai. Ulong bo menteri kampo yen ke sarkar India Amit Shah ru unwan sa ke jengelang pajba ke parti ha ka arp artrek urempang ha golfling. Hakane ke jengelang lawan banya don lang ru daw Sheila Ditya Dev u MLA berim nagajela Assam ulong balada ke BJP ka thau sarkar hamiglaya klampap uba AL hack unwan banlong komu menteri rang ba. Kinongai kitien kilapan pau ba AL hack undang job biang hakane ke election banwan. Namarki kam ki bola le nak benda ki nong song snong bat ya ka constituency hi barok wai haki arp sansdam ki baladap. Habat terwa biang syakipat bab kinjit biang u kumu MLA uba AL hack ulong. Ba ula weng ya ka nong mensong nakatop census town bat thau lenti baka bela shispa sngi neki project ka MGNREGA kinrung hakane ka snong haka arfuwe terek ginwan ki jawan jong Amit Shah hande agorfling arfuwe terek wan Amit Shah agorfling ikot ge weri pi baro na kade ka pentor bra konstitusi manja poilang sa kade program wan Amit Shah aga porsan maji hangke habo golf club manja don betalang ni baro but haka arfu sau terek Kedua Honorable Prime Minister Jungi Shri Narendra Modi yang berdua ni menjadi ke roadshow hangte apa petor gerak Jungi konstitusi so bahawa dia join lang sedang na do spo beje ke breakfast nang tu sedang hadir datang dia sedang ke jingat rally Jungi buat UPM Honorable PM ke Jungi usai kedua ini baru nak kepada ke roadshow kebaduan Honorable Prime Minister Jungi Shri Narendra Modi di Komisi Pengelolaan Development Fair kepada lingba jong keneka rural development negeri rural constituency ilai kran sebab Delhi la buatsin namar memcuak ke ong bakadong song ka apa ke census town yimla ban badora yaka yakane job card lade yakane mandari GS long m you are very wrong wrong pada rural constituency rural constituency. It has notified by the government of India and also recognized by the election commission as a rural constituency. Naglaga daw na naman wala ikini job card, but ikini menari GS, but going UP. Lingma jong ni scheme, hapo jong ni arpo lai. In wala yaga JJM scheme, had po dong song jong yaga ni stong. Kabaong har nang. Kata ni scheme jong ka Jal Jeevan Mission. Kama mangi hakadigar rural consultancy ke jungi biar title banyo ya kata ke project ya kata ke scheme kumbang la warra bani ke ski ke brai apor mopat hadu arbu prakro dak benda ke Jal Jeevan Mission ngong yepi lara ke warra biang inga ke bor hakadi arbu fly within 2023 in warra ya kedega JJM scheme hang ne nomor song jungi dak benda ke jibatoy bagi jendol kam jong pai pa kemudian nak bertahu Port Usam BJP is a champion at the center how to resolve and solve the border dispute against state Meghalaya ke Jongi you know we will take up personally nak bertahu penbet doa yo Port Usam hari ke state ke Jongi kemudian the disputed between the Assam and Meghalaya kemudian pada ke kam ke jam ke belakang menit ke Islamlah bagi lok pai belakang Syua juga wong yepi ela trai kum MLA arusan stem ela trai kum minister katukan nestem baglayo man aikam si bon ba ki kon samna ke jogi amde ya barok hoy rekat bagila benai ki kam fair hab ki department barok kamang ngabat nado ke por bagalong 1990 the primary education minister layo man tuk kap katukan nengot ki kena samna ke jogi hau arajar lai Rayo belum minister juga urban affairs but kibaki bangapat ika art and culture hang turang layo tapi ikam fair arajar pra layo kam apa ke PhD ke bangapat you PhD minister atau ke por lawra ika scheme hang dia po nomor song jugi apa ke greater Shillong water supply scheme wang yupi haka por bangalong health minister na bon ba ki kon samna ke jugi balayo kam apa ke health department hadu
bagi beliau ki orang yang ke DHS, the Director Health Services, la pelong the Director Health Services, mana buat ba kita song-song jok betul konstitusi ki betre hak tai ke po ke health department ke jogi. Wang ipi om dek tang kata, kam kut do tang kata. Hendak la create ru yang ke platform. Dan bagi warra yang ke MSSO, the Member Security Service Organization. Dan kepada mentungkap tungjam yang kemudian not applicable ke reservation policy. Hak bagi tribal ki non tribal ru kila menrungkam hak po ke MSSO bermenda ke OIP. Yang kerana ini hapo ke MSSO ngadap tungkam menta ki betap ki bayuat tulop direct ada piro la MSSO kita hadu kan arspa sau good ki kena kepada ini po konstitusi ki jogi pada sebar konstitusi ru yang bagi ladap tapkam hapo ke MSSO kita ke Member Security Service Organization di create kini development affair di create show dan kepada tourism yang bagi pleno yang ke Member Tourism Exploration di pleno ikiwe ini kikam ke mamangi kelas dang ai kikam kijam affair ki kuat samla ki jogi ki beladang la start bagi mamlang staru ki yo bentalang kikam kijam affair ka jingkular ka TMC na ka benta ka Meghalaya ka jingpintik na ya ka laway bapranay an ai jing rap khat ara jar tingka shisnam shaman na ki long yeng jong ki khinna ki bapuliya ki school sarkar na markata ka TMC kan ai shilak tali ki laptop shabaro ki higher secondary bar ki khinna puli college ban krishan ya ka puli puthi ka baminta hakane ka apnyo trek urempang John ya kasap jong pi haki artli ki sentio bat kershan ya ka Meghalaya TMC. Meghalaya has gone from being a power surplus state to one that suffers from power deficit. Is this the Meghalaya we desire? For ourselves, it's time to speak up about the issues that are hindering Meghalaya's progress. Share your suggestions with Modi ji and become a part of Meghalaya's developmental journey. Give a missed call at 8360006060. Together, this 27th February, let's empower Meghalaya. Congress's commitment to Meghalaya, empowering the women of Meghalaya. 3,000 rupees every month to every single BPL mother in Meghalaya. 5 commitments na, kaseng Congress na, kabenta ka 5 star.